Congratulations, President Trump. Felicitation Donald Trump. Buri wese arishimira itabarwa ritangaje ry'umupiloti w'umunyamerika w'intwari yakozwe n'abasirikare bacu b'imbaraga. Ibi bigaragaza ko ibihugu bigendera ku bwisanzure bikoranye ubutwari n'ubushake bishobora guhangana n'imbogamizi zikomeye maze bigatsinda imbaraga ziterabwoba. Iri tabarwa rinatwibutsa ihame rikomeye: nta muntu n'umwe ugomba gusigara inyuma. Ni indangagaciro twabonye kenshi mu mateka y'ibihugu byacu byombi. Igihugu cyagiye gikora ibikorwa by'ubutwari byo gutabara, kandi nkanjye ubwanjye wakomerekeye muri misiyo nk'iyo nkaza guhurira n'umuvandimwe mu gikorwa cya Entebbe. Nzi neza icyemezo gikomeye mwafashe, Donald Trump. Donald, nshuti yanjye, ubuyobozi bwawe bukomeye bwongeye guhesha Amerika intsinzi ikomeye. Ndagushimiye cyane, twese turagushimiye. I salute you. We all do. Tekereza kuba uri wenyine indani mu gihugu, mu materitwari y'umwanzi, nta butabazi, nta n'uburyo butekanye bwo kuba wava aho hantu. Igihugu cyawe cyose kiri kugushakisha cyarakuburiye irengero. Uko niko byari bimeze ku musirikare utwara indege y'indwanyi wa Amerika muri Iran rwagati. Nk'uko ibinyamakuru bigenda bibitangaza, indege y'abanyamerika yari yarashwe n'igisirikare cya Iran muri misiyo idasanzwe. Iyo ndege yari igabye kuri Iran. Iyo ndege mu guhananuka, abari bayitwaye babiri babashije kuva muri iyo ndege itarisekura ku butaka. Hanyuma umwe mu bari bayitwaye nyine yahise atabarwa byihuse cyane, ariko undi mugabo yahise aburirwa irengero. Yari yaburiwe ahantu hatazwi mu materitwari y'umwanzi muri Iran rwagati. Icyo gihe ikikango n'ubwoba buhambaye kuri leta ya Amerika byahise bitumbagira cyane. Icyari gisigaye ni ugushaka uburyo uwo musore ashobora gutabarwa kandi vuba, Iran itaramufata. United States Air Force bahise bategura operasiyo imeze nk'iy'ubwiyahuzi, operasiyo yo kugarura uno mupiloti. Gusa ni misiyo n'ubundi yajemo amananiza menshi. Indege zo gutabara cyangwa se z'ubutabazi ziri mu bwoko bwa Black Hawks zaragurutse zinjira mu kirere cy'umwanzi. Ubwo mu kirere cya Iran zikihagera zahise zatakwa n'ubundi zitangira kuraswaho. Amasasu atangira gutobagura izo za helicopter cyangwa se za kajugujugu z'ubutabazi. Bamwe mu bari bari muri izo kajugujugu bari bagiye gutabara, bamwe barakomeretse. Ariko misiyo ntago yigeze irekera, ahubwo misiyo yarakomeje. Mu kirere indege y'intambara yahise iza nk'ubufasha kugerageza kuba yarinda iyo misiyo kugira ngo itaza kuba yasubizwa inyuma n'igisirikare cya Iran. Indege iri mu bwoko bwa A-10 Thunderbolt 2 izwi nka Watchdog yabyinjiyemo. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, byari ibintu bigoye cyane bimeze nk'ubwiyahuzi. Nayo yararashwe bikomeye cyane, ndetse biba ngombwa ko umupiloti nawe wari uyitwaye agomba kuba yayivamo mbere y'uko yikubita hasi hafi ya Kuwait. Gusa kubw'amahirwe umupiloti wari utwaye iyo ndege y'intambara yararokotse. Situation none wese ibambi cyane. Ni ukuvuga ngo utabara umupiloti umwe wari utwaye indege byahise bituma ikibazo ahubwo gikura cyane ku rwego rutegeze rutekerezwaho, kandi ubwoba bwari bwinshi ko uwo musirikare wari mu matware ya Iran naramuka acakiwe n'abanya Iran ibintu bishobora kuhita bihinduka, kubera ko icyo gihe ntago yari kuba akiri umusirikare gusa, ahubwo yari kuba n'imbaraga za Iran mu kubagaininga cyangwa se mu kuganira na leta zunze ubumwe za Amerika. Umuntu umwe gusa yari agiye guhindura uko politike y'isi y'uyu munsi meze. Kubw'amahirwe uyu munsi nibwo Donald Trump ku mbuga nkoranyambaga se yatangaje ko uwo mupiloti wari waraburiye mu matware ya Iran yaje kuboneka. Trump yahise azamura pressure kuri Iran ndetse ayiha amasaha 48 kuba bemeye ibiganiro. Ikintu cya mbere Trump ari gusaba Iran no kureka gufunga Strait of Hormuz. Ni inzira ikomeye cyane inyuramo peteroli, hafi peteroli y'isi yose. Rimwe na rimwe misiyo za gisirikare ziba zikomeye kandi zirimo gufata ibyemezo byihuse, ndetse nta n'icyizere cy'uko iyo misiyo iri buze gucamo ku butaka. Misiyo igakomeza, riske ari nini
ndetse nta n'icyizere cyo gutsinda, kandi urwo rugendo rugomba kuba ruri perfect, kubera ko ikosa rimwe gusa ubuzima bwa benshi bugahita buhatikirira. Ibi ntabwo byari bijyanye n'intambara gusa, ahubwo byari ikintu cyo gutabara umuntu umwe gusa, misiyo imwe gusa washoboraga guteza risike zihambaye cyane, ariko izo risike bakemera bakazifata kugira ngo bamugarure mu rugo, kubera ko rimwe na rimwe gusevinga umuntu umwe gusa bishobora guhindura buri kimwe. Ibihe byiza.